Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Kaying bishar bahe kari India kalaplat jamin yu menjurang ba ka Delhi u Arvind Kejriwal hadin ba usyong patok kumbasan naitam ya kabawla sya kem halor ka jingtno ki kambam sam. Menhaga khatnyo turik unai lor la ai ka shithi ino kam sya ulat ka jalla Delhi u Vinay Kumar Saxena ha ka jaka jang u la wanra da ka kal ka GMLA atishi banmi bujli. Ha ka sit ho dieng ka Supreme Court bench lingba u Justice Surya Khan but Justice Ujjal Bhuyan kila ai jingbet yu Kejriwal ban plat jamin bat lab tha ya u umbit ban pelong ne jingkren ne kan tho pat ba. U Kejriwal ude unong yalam balai ke AAP ban syakem bat pengat kendon hadin unong yalam berim umanisis sodia. Ya ubala pelat jamin ha ubenai nailar hadin khatnyo ba usyong patong. Weipat u AAP nong yalam usan jesing ubala de pelat jamin ha ubenai yeyong. Syu-syu u Kejriwal ude ubala syakem Enforcement Directorate ED bat syak tokit ha ka CBI ulalat jamin bat mikno nati harjil hadin arsngi. Kajing pengat syak kenok bamsap yu Kejriwal kadai kajing ne ka Bharatiya Janata Party BJP. Ka AAP ka baklalong ka sengsan perthai ban sunshar ha Delhi kadai ha usnem arhajar khatlai ba ka tei ka seng ka job bun ha ka state election shaking darbar thawan ka jilla Delhi ka balayo bansar. Ka seng APP hadin bakla job ha Delhi klayo sunshar ha ka jilla Punjab. U Kejriwal udai ubalayo khusnam ka Ramon Maksad Se Prize kabatip kerteng kum ka Asia's Nobel 2006 na kabentaban ay jingtip pat ba siya pangka an right to information yaki kambam sam berkajing persya ikasengsan perthai basensyar kum ka BJP bat Congress House nem arhajar khatway por bedang sensyar ka Congress banrat dingkhong yaka kambam sam bampong kum ta ulaseng yaka Aam Admi Party.